Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda, com estem? Tercer programa de Gol Doble, divendres. Són les... Falten 12 minutets per les 6 de la tarda, està molt bé. I aquí tenim avui sí el nostre estimat Tiki Taki. Bona tarda. Com estem? Ai, no sé si em sents. Bona tarda, Hola, què tal? Carles, què tal, Benvinguts. com estàs? Ara et Doncs aquí sento. preparant ja les ganes de començar aquest tiquitaqui. Aquest gol doble. Molt bé, estupendo. Doncs això, que l'altre dia no hi vas poder ser i em vam trobar molt a faltar, home. Uh, ara sí. Ara sí? Ara una mica... Sí, Ara. perfecte. Vale, doncs. Perfecte. Bueno, doncs ja tornem a ser divendres. Ja som al cap de setmana, ja sabeu què toca. Diumenge toca Kingdom Cup, amb moltes ganes. Tercera jornada i avui veurem la classificació, veurem ara mateix de seguida el resum de cada partit, com vam fer la setmana passada, i comentarem tot el que anem veient i això, i bueno, ja sabeu tot el tema, no? I res, què tenim primer, senyor Tiki-Taki? Doncs crec Com que vas primer veure els teníem els partits aquesta resums. setmana? No sé si tens problemes per sentir-nos. No, et sento bé. Vale. No, és que tu m'estàs escoltant per una altra banda. No, jo t'estic escoltant per Estrella Invitada. De fet, és que jo només miro Estrella Invitada. Vale, doncs és que s'està colant... Val, doncs... Jo Vale, et doncs sento, deixa'm mirar et una cosa. sento, jo et sento Continuem. perfecte. Doncs això, avui començarem... Re, 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 mirant el... Em sembla que et sents a tu ara, no? Problemes tècnics, un momentet, Ei, per cert, fixeu-vos i si els que estigueu per aquí, per cert, bona tarda, no sé si hi ha algú ja per aquí dins, però fixeu-vos i que bé i que guapo us veu avui el tiqui-taqui, que nítid. És xulo, els colors i tot, la càmera, se'l veu perfecte. Bueno, penya, esperem un momentet a veure si solucionem aquest problemeta que tenim aquí, que no sé si en Carles em sent bé. Jo el sento amb ell perfectament. No, jo et sento bé, el problema és que se sent doble. Mm, el que jo vull Vale, saber bueno. és... Espera't un moment. Vale, a veure, si és aquí... Tinc la teva càmera. A veure, ara què tal? Hola. A veure ara. Sents bé? Amb delay. Crec que sí, Hola, hola. Ara em sents bé? crec que sí. Ui, ens has congelat. Se'ns ha congelat en Carles. No passa res, Tiqui. A veure si em torna la senyal teva, perquè ara te m'has congelat. No et sento res ni veig que et moguis. Doncs res, bueno, així comentar, a grans trets, a grans trets. La sorpresa de la setmana, Gigantes. Quin partidàs, tu.
Quin partidàs de Gigantes. Ara et tornem a tenir aquí, Carles, ara et torno a veure que et mous, no sé si em sents. Ara sí, jo et sento perfectament. Ara no se't sent a tu, però espera't un momentet que a vegades triga una miqueta. Doncs això que anava dient, que quin partit de Gigantes, mare de Déu. Si no és el millor partit que he vist de la King fins al moment, és un dels 3 millors. Vaig gaudir Doncs sí, amb la aquell veritat, partit, se'm va fer curt, buf, boníssim. Bueno, se'm va fer curta tota la jornada, la veritat. Però aquell partit, per mi, del milloret que hem vist, fins ara de la Kings. Espectacular. I ara veurem així el resum. per mi, Ara per et mi el sento, millor de Carles. Gigantes, ja, per mi el millor de Gigantes, i la veritat és que les noies van fer una primera part espectacular i després els nois ho van rematar. Vam tenir molta sort del Nando Quesada, li va entrar a la primera i a l'entrar la primera vamos, va ser brutal. Va ser brutal. Va O ser sigui, brutal. Les noies no van deixar xutar en cap moment a porteria, tio. Fixeu-vos-hi, em sembla que van fer 2 xuts, les altres a porteria. No van donar ni una opció, us ho juro. Va ser un partidàs. Tant de noies com els nois, com has dit tu, Carles. Espectacular. sí, a més després vam tenir una Anna tan espectacular i un Segovia que se salía. Vamos, Bien, Gigantes, bé. era algo brutal. Aquesta setmana, si no m'equivoco, es juga contra Troncos, la bèstia negra de Gigantes. O sigui que... Aviam. Ara ho mirarem, després ho mirarem. Així a destacar alguna cosa més així personal que vulguis dir sobre la Sí, jornada. no, una cosa personal és que, senyor ja Romero, carrega't ja la Sandra Luzardo d'una vegada. O sigui, està sobrevalorada, és lenta. Em sap molt greu dir aquesta frase, però és que li pesa, li pesa tot. O sigui, va lenta, va trotant Sí, pel és camp. lent. I Sí. ralentitza molt el joc, ralentitza molt el joc. I a mi, què vols que et digui? A mi no m'agrada, no, o sigui, no m'ha agradat ja mai, ni des del primer moment. A veure, jo tinc aquí els horaris. Gigantes juga a les 7 de la tarda contra Troncos. O sigui que just quan acabi el partit del Barça, que juga contra l'Alavés. Hòstia, I doncs tenim un 1K Móstoles, que em sembla que es juguen... No, Móstoles, si perd, ja queda eliminat. Ja tinc ganes. ets dolent, Ho sento, no puc. O sigui, a No. mi 1K i Móstoles no m'agrada cap dels dos, però si he d'escollir entre els dos, 1K. Després el Saiyan Rayo, espero que Saiyan ens guanyi. X Buller Porcino, aquí ho tinc més xungo, perquè els dos em cauen bé, però sóc més de Porcinos que de X Buller. Troncos Gigantes, no cal dir en qui vaig. I Barrio Pío, guanyi Pío. I Cuni Sports Aniquiladores, doncs que guanyi Cuni. No, a Escolta, veure la espera't. classificació. Sí, però espera't, que al final de tot, farem tu i jo la nostra porra, que la setmana passada no la vam poder fer, però la primera la vas guanyar tu per un encert. Sí. Sí, sí, per un encert, Va haver un partit, no sé quin va ser, que vaig pensar, hòstia, mira que ho va dir, ho va tenir clar el tio, Sí, no sé quin era, a veure si estic buscant aquí, que no ho trobo ara, la pàgina, però bueno. Després la farem, la nostra porra Sí, setmanal, ja veuràs, ja. Em veig obligada a guanyar-te. Un 2-0 seria ja molt... Soc molt competitiva, tio. mira, jo t'ho dic ara, el tenia per aquí també. Sí, Aviam. jo ho he de tenir per aquí, però no ho veig. Bueno, ara ja ho trobarem. Ara, mentre mirem el resum. Vale? Doncs, escolta, què et sembla si mirem els resums de la jornada 2? Al primer partit tenim el Rayo contra el Barrio, Sí, que va ser el primer. Victòria del Rayo pels
Primers shotouts de la Kingdom van ser? Crec que sí. Sí, Crec que sí que han primers sigut els shotouts. primers. Sí. És la primera vegada que veiem els shotouts intercalant nois i noies. Va ser Mira, molt xulo. aquí la tinc. Barrio Science. Jo vaig dir que guanyaria Science. X Buller Rayo. Jo vaig posar X Buller. Els dos... No, mira. Barrio Science. Els dos vam dir que guanyaria Science. Sí. X Buller Rayo. Jo vaig dir X Buller, tu Rayo. I va guanyar a Rayo. Ultimate Troncos. Va guanyar Troncos, no? Gigantes, Aniquiladores, Sí. va guanyar Aniquiladores. Tu vas dir que guanyava Aniquiladores. Aquí anàvem 1, 2... Mira, ja ho he trobat. Aquí. Jo vaig fer 3 encerts i tu 4. Bueno, mira, suerte. Tu vas fallar Science i Gigantes només. Molt bé, Exacte. tio. 4 de 6, Sí. tio. Jo 3 de Sí. 6. Llavors, Sí, jo perquè vaig tu vas dir fer... que... Perdona. No, sí. I Troncos, Ultimate Troncos, qui va guanyar? De Móstoles Troncos va guanyar Troncos. Troncos. Vale, doncs pues aquí aquesta la vaig encertar jo, és veritat. Sí, Clar. 1, 2, 3, 4, sí. No em sortia Llavors, la ara. Llavors, jo em vaig fer el de la setmana passada, que vaig dir, hòstia, després li passo al Carles, que em digui ell, però no me'n vaig recordar. I després miraré els quants encerts. I apuntarem els d'aquesta setmana. Vale, cap problema. Vinga, va, anem a mirar aquest resumillo del Rayito. Vamos, Rayito. També a mi em cauen bé aquests del Rayito, està guai. A mi no per la pirula que van fer a la Copa. Quina pirula? El tongo que van muntar per poder classificar-se. És que m'encantes, tio. O no va ser tongo. Tongo. Gigantes va quedar fora per un gol per culpa d'ells. Bueno, sí, no. Jo... hola, vale, ja la Isabel que m'ha dit abans que t'havies tallat, però ja està. No, ja està. Sí. Vale, va, anem a mirar aquest... Va. Anem aquí a multimèdia i anem a buscar aquest primer partit del Rayito contra el Barrio. Posem interactuar, Rayo, el Barrio... Ai, no, aquest és el partit sencer, perdó. ¿Sabe lo que se oculta en los datos de su negocio? Empresas de todos los tamaños usan BigQuery para descubrir información nueva a partir de sus datos. Por ejemplo, ahorro de costos, eficiencia operativa, formas nuevas de aumentar los ingresos. BigQuery es el almacén de datos en la nube sin servidores y altamente escalable de Google Cloud, en el centro de la nube de datos unificados de Google. BigQuery reúne sus datos en un solo lugar, incluso entre nubes, para obtener estadísticas en tiempo real que pueden revelar formas de ahorrar costos en sus operaciones y cadena de suministro, todo sin la necesidad de administrar infraestructura. A fin de ahorrarle tiempo en la generación de informes, BigQuery hace que el acceso a los datos sea fácil para realizar análisis de autoservicio con herramientas de inteligencia empresarial integradas. Puede usar recomendaciones con IA para predecir la demanda de los clientes y aumentar los ingresos con aprendizaje automático integrado en una interfaz de SQL sencilla. Con BigQuery, las posibilidades son ilimitadas. Brinde a sus datos el tratamiento de BigQuery. Comience hoy con la zona de pruebas de BigQuery o bien... Se juega Rayo de Barcelona con... A posar... Vale, la qüestió és que no puc tirar enrere i cada vegada els he d'afegir, saps? Això m'ho he de mirar bé. No, això te'ls has de descarregar. Sí, ja ho farem. Se juega
Rayo de Barcelona contra el Barrio. Primer partido de esta super jornada dominical. Se desean suerte ambos clubes. Todo el mundo quiere estar en el Palau el día 25 y hay que apretar hasta los bares en los botones. Se va a jugar esto, arranca y la primera jaula con semáforo pertenece al Barrio. Intenta levantar la cabeza, defiende en línea por ahora el Rayo. Viene Alba, bombazo, ¡fuera! Se anima a probar. Generar ocasiones. Ojo, se escapó Rocío Serrano en el individual, remate. Ángela remate, la volvió a tocar, salvó sobre la línea Barroso. No se la esperaba Chavero ahí. Descarga para la bombardera y le pega bien. Ahí va Ángela, bomba, ¡fuera! Y le voló la cabeza a Grefusa, ¿eh? Ya la tiene Dalmau. Ojo que se la cuela Valde. Aquí viene Valde, ¡fuera! ¡Qué buen balón a la espalda de Joe! Comenzando en esta su andadura en la Queens en este formato. Quinton Chavero. Llegaba en el segundo palo. Vaya pase de Saray Lucha. Las dos van de cabeza para rematar. Le cae Rocío Serrano. En el área remate. Desvío Roberta. Intentan superar Rocío Serrano y Joe Vega en ese duelo fratricida que tiene. La única cosa que yo cambiaría es que no... Hasta los bares en los botones. Se va a jugar esto, arranca y la primera jaula con semáforo pertenece al Barrio. Sí, a mí también Intenta me levantar agrada. la cabeza, defiende en línea por ahora el Rayo. Viene Alba, bombazo, ¡fuera! Se anima a probar. Generar ocasiones. Ojo, se escapó Rocío Serrano en el individual, remate. Ángela remate, la volvió a tocar, salvó sobre la línea Barroso. No se la esperaba Chavero ahí. Descarga para la bombardera y le pega bien. Ahí va Ángela, bomba, ¡fuera! Y le voló la cabeza a Grefusa, ¿eh? Ya la tiene Dalmau. Ojo que se la cuela Valde. Aquí viene Valde, ¡fuera! ¡Qué buen balón a la espalda de Joe! Comenzando en esta su andadura en la Queens en este formato. Quinton Chavero. Llegaba en el segundo palo. Vaya pase de Saray Lucha. Las dos van de cabeza para rematar. Le cae Rocío Serrano. En el área remate. Desvío Roberta. Intentan superar Rocío Serrano y Joe Vega en ese duelo fratricida que tiene con Rocío. Centro al segundo palo. Y no, remate. Vaya pase. Ya veus. Ana quiere un 2. La A pinchamos. ver, y un 4. Bueno. A ver, un 6 quiere Nico, a ver. Bueno, 4 contra 3, creo que me ha parecido ver. ¿o un 2? ¿Puede ser? No, la verdad es que no sé. Lo de arriba, cámara. Un 3, tres, vale, ahí ya está. está. Le intenta poner, ojo, se desmarcó, la sirvió para Ángela Barroso, remate. ¡Gol! El saque fundamental, largo, segundo palo, Clichavero, Roberta. En la línea, Lo en la salvó línea. sobre la línea, no entró, La portera, hostia. Santa la cuelga, le ganan a Joe la espalda, Rocío. ¡Palo, rebote! ¡Fuera! Que lo va a buscar para ese perfil. Va Noya en el autopase, remate cruzado. ¡Tapó! ¡Paul Lechuga! Noya, Gil, Vidal. ¡Paul Lechuga! Recupera la salida de balones para el ex de Porcinos. Vuelve a robar en zona de salida Noya con el pase atrás. Sichero queda a mitad de camino. Pie, mano, Iker ante Paul Lechuga. Iker. ¡Gol! ¿Qué tenemos? Shot out. ¡Hoy va! Ok. Vamos a ver el otro igualmente. Ah, mira. ¿Y qué tiene el Rayo? A ver si es un farol o de verdad es... ¿Qué tenemos? Vale. ¡Robo de carta! Bueno. Ante Gerard Vacas. Aquí viene el Rayo de Barcelona, producto de ese robo de carta. Va Fraile. ¡Tapó Gerard Vacas! El porter aquí. Aquí viene Jero. Pase para Sichero. Se le fue el control largo. Despeja Iker madre! casi en propia. Tíralo, Contreras, ya está. Contreras nos da un 6. Sí. Espi lanza el dado y es un 7.
Gavi para Sí, Pau aquesta ZZ, el autopase bueno, se va por línea de aquesta fondo, norma saca el Escayo centro, està casi en ¡Oh! propia trinchera, la salvó por Lechuga. Derecha va Pognaldo, ya lo vio, aquí viene Pog, remate, ¡fuera! Será para el Barrio, ya superamos el añadido, en cualquier momento se acaba, en la última. No, se acabó. Y dice Coseja. Estamos de estreno. Gil Vidal. Ahí va Gil, va el 9, va el Barrio, Gil Vidal. ¡Gol! Frankie Purtí. Para intentar descontar. Va Frankie Purtí ante Gerard Vaca. Sigue Purtí. ¡Golazo! ¡Qué golazo! Pau ZZ. Paul Lechuga. Aquí viene Pau. Por debajo de las piernas. ¡Gol! A mi m'agrada. Sí, Para poner el empate. Joe Vega. Els shutouts... Flexión antes de arrancar. Va Joe Vega. Sigue la 26. Joe. Sí. ¡Golazo! Falla Esperando mucho, su tío. crono. Que ya va cuenta atrás. No y ante Paul Lechuga. Que achica el ángulo. Paul Lechuga. Va Jiménez. Jiménez va. Atento, preparado Jiménez. ¡Gol! ¡Gol! Sí, Y le va a parar. dos en este caso del Rayo de Barcelona. Clara Carmona, vosotras habéis hecho los deberes en el tiempo reglamentario y sumáis asistencia hoy. Sí, bueno, hemos aguantado durante todo el partido y en el último minuto hemos podido, bueno, en el dado hemos marcado el gol doble y nada, la faena para los chicos. La faena para los chicos y en este caso Paul Lechuga has atajado el penalti decisivo. Bueno, la semana pasada ya se la liamos a ellas, pobrecillas, y esta semana hemos estado a punto, pero mira, gracias a Dios hemos ganado los penaltis y muy contentos. Derrota, empate, la semana que viene toca victoria, ¿no? 100%. Mucha suerte, chicos, y enhorabuena. Pues això... Fins aquí el Rayo Porcinos. El Rayo Porcinos. BCN d'Esporcito. I el segon partit... Que... Ai, el Rayo Porcinos, el Barrio. El Barrio. El segon partit. Porcinos Science, partidàs. Jo tenia aquí el cor dividit. Bueno, dividit no, però són dos equips que no m'agrada que perdin, saps? Bàsicament. No, a mi, home, jo entro deixo que guanyi Porcinos. O sigui... No, jo també. Ja saps que jo tinc amigues a Porcinos i soc porcina. Però... Jo n'hi ha equips que ja des de primeres els hi agafes mania. O sigui, jo, per exemple, Ultimate, ho sento molt, des del primer dia no m'ha agradat, i igual com de la Kings League Amèrica, los Galácticos aquests, que són los de Puerto Rico, o sigui, espero que perdin tots els putos partits. Expulsin el president de la Lliga. O sigui, em cau molt malament aquell tio. Aquell que va de Will Smith per la vida, que ja s'ha de ser molt patètic, ho sento molt. O sigui, com t'ho dic en català i no m'entendreu, no sortiré a cap TikTok ni hòsties en vinagre, com em cau molt malament, perquè és molt patètic dir-te que t'assembles amb un personatge o amb un actor i ja pentinar-te i deixar-te el bigotet com si no tens personalitat, gilipolles. Clar, no té personalitat. I a sobre va de guais i no, ho sento molt, però jo de la Kings League, encara que no m'agradi el nom de l'equip, jo iré com muchachos. Per què? Home, perquè el tio ha fotut un fotiment a TikTok de la samarreta del Barça. Bueno, vale. No, cadascú té les seves raons. Jo encara no ho sé, jo vull mirar, vull conèixer els precis. Sí que tinc ja alguna... Mercedes Roa, per mi és una diosa diva. També, però jo dels que conec amb aquest, i aquest és el que més em fot gràcia. A més, van Gigantes. Està hermanado con Gigantes. Mola. Tinc ganes de que comenci, tinc ganes de conèixer-los a tots, de veure què hi ha per allà. Tinc moltes ganes. El que serà fotut perquè aquí els partits seran de matinada. Tot tranqui. Matinada de diumenge a dilluns. Serà. Ja serà una mica complicat.
Bueno, sí. Si algun dia fan la Queens allà, sí que podrem veure les noies de dissabte a diumenge. Però bueno, jo també m'ho puc muntar. També m'ho puc muntar per no treballar dilluns, o sigui, tranqui. No, això mira, i si no, el dilluns a la tarda es miren. No sabent els resultats... No, jo en vez de treballar dilluns i descansar el dissabte, doncs treballo dissabte i descanso el dilluns. O bueno, també, o si no comences a mirar a les 12 del migdia, els partits, o a les 10 del matí quan ens llevem, o sigui, això no hi ha problema. Sí, això mola, veus, també? Fer el que fa tot mirant ja un parell de partits, després un parell més després de dinar amb la migdia. Està bé, això, també. Això m'agrada. Esperar que comencin els de la Kings, o sigui, en lloc de veure la repetició del puto Got Talent, doncs veurem els partits de la Kings League Amèrica. El puto Got Talent. Bueno, va, vaig a posar el següent resum, ¿vale? Segon partit. A veure, Athletins, aquí, pim-pam. ¡Ay, madre mía! Hoy vamos a probar la nueva extensión de Bikers y veamos cuánto nos ahorramos comprando en línea. Pillen, yo estoy bien ciego y necesito gafas. Vamos a comprarnos estas las más caras. El total del pedido, 79,95. Le vamos a... Arranque el partido. ¿Cuán sensible puede llegar a ser la baja de Aroney para Science? Yo creo que es una baja importante. Y arranca este Porcinos contra Science. Quiere llegar Pimentel a hacerse con esa primera pelota, pero... Sí, no. Le das tú y se va para el otro campo. Ahí está. Carrera, sigue Pimentel, buen recorte en el mano a mano, buena parada. Gran intervención ahora, quiere correr Elena Benítez, que va a tener este mano a mano. Le persigue Pimentel, pero va a llegar Elena. Golazo. Para adentro. ¡Gol! Dando espacio a la espalda, confiando en que pueden llegar ahí. Esta puede ser buena para Science. ¡Golazo! ¡Epa! Aquí está el... La va a dejar correr en este caso Lidia Rubio. Se mete en un follón. ¡Ronce! ¡Y para adentro! ¡Gol! El centro de la Science, el segundo palo, la clara, dos, tremendo golazo. Sí. Le pega Mapio, no, va a ser Mape. La despeja Nuri García. A ver, Joel. Quiero un 2. Un poco lejos. Bueno, casi. Al ladito, casi, Bañol. Un 2. Esther sí que lanza un 2. Bien. 7 contra 2. Vale. En horizontal casi, Sara Ronce, balón, puede estar en fuera de juego. ¡Palo! ¡Mapi! ¡Gol! ¡Anulado! Imposible, yo creo, para... Sí, estaba De hecho, adelantada el Ali. fuera de juego Clarísimo. clarísimo. Elena, tocando con Lidia Rabasa. Lidia, el balón atrás. ¡Ruiz! ¡Gol! Recuperación de Guti. Rápidamente Marvio en el suelo, se la echa a correr. La tiene Guti. ¡Gol! Guti sigue más. Pablo Hernández tocando con Nadir Lua que le pega. La para, mano cambiada Dani Pérez. La pisada, llega Óscar, la pelea Pablo, Mar de Pablo, el golpeo, Mar Briones, el rebote, Leandro Briones despeja. Ahí está. Pablo Hernández preparado, le pega. ¡Gol! Desvío. Sí. Dice. Así de 2 minutos. ¿A quién sacaremos? Y hay gol doble. ¿Dónde tengo Bueno, la las cámara? cartas más ¿Aquí? discretas, ¿no? Fake de manual Pues no sé de dónde Dani la Romo. Farolazo. Mantovani. Y es gol doble.
A ver qué sale aquí. El tio ha sigut arribar i moldre, vull dir, ni adaptació ni hòstia. Un 5, ahí está. No, Celete, no. Dale, Celete, ahí está, y sale. Un 2, bueno, 5 para 2, está bien, chicos. Sale del fuera de juego, balón para Alex Guti, atrás. Este es Óscar, sale Dani Pérez, Pablo Jacobo, golazo. Decide combinar con Martín Mantovani, está a la derecha, Alfons Serra recorta, ¡gol! En este pase están fuera de juego, por lo tanto sancionaremos con fuera de juego, ¿vale? Fuera de juego, no vale el gol. Sigue Alfons Serra, recuperación de Porcinos, este es Pablo Hernández, es una condición de 2 para 1, ¡Pablo! ¡Gol! Mantovani inicia la carrera, quiere pisar área, quiere buscar el centro, lo hace, va al segundo palo, el remate. ¡Qué mano! ¡Qué mano de Dani Pérez! Hay que de Dani Pérez, de Mar Briones. Sigue Óscar Coy, otro recorte más, otro autopase. Óscar atrás, Nadir la salva en segunda instancia, otro más y piden mano. Vemos perfectamente que la mano se encuentra en la vertical con el suelo. Está en posición completamente natural, por lo tanto no se la puede cortar. Sacaremos de banda aquí, ¿vale? Ok. Saque de banda aquí, ¿vale? Pues se va a acabar, ¿eh? Se va a acabar, se termina el partido, confirma Porcinos la remontada y vence por 7-5 al conjunto de Science. Simios MVP compartidos. Sí, en este caso Irene por parte de Science y Briones por parte de Porcinos. Irene, vosotras habéis hecho vuestro trabajo, pero luego con los chicos no ha podido ser. Sí, bueno, al final nos vamos con un sabor amargo después del resultado de los chicos, pero bueno, apretaremos para la semana que viene ganar y llevarnos una victoria. Marc, me decías que no sabías si habías hecho muchos paradones o qué, pero yo creo que has salvado al equipo de una buena, ¿eh? Bueno, al final cada uno pues ha aportado lo que ha podido en este partido. Me ha tocado pues hoy a tapar alguna más que... Doncs bé, aquests Science estan també fortets, Dóna gust veure'ls jugar, també Porcinos, ja van fer molt bon split, van quedar com primers, no?, de la fase prèvia. I, hòstia, a mi em fa... Què en penses tu de que no es premi els que queden primers a la fase prèvia? No, jo no ho trobo malament. No ho trobo malament, o sigui, aviam, a l'Eurolliga de bàsquet, el primer, l'únic premi que té és jugar contra el 8è. És així, és l'avantatge que tens. Ja, sí, no et dic que no. Clar, jo no crec que s'hagi de tenir. Millor que van fer de que el primer passava amb una eliminatòria gairebé a la final, ho vaig trobar-ho... no em va agradar. No em va agradar. O sigui, quan tu jugues un mundial de qualsevol esport, el primer juga contra el que ha quedat més pitjor classificat de l'altre grup. És així. No, sí. Molt bé. Per a més, trobo que està molt bé, ara està en directe, m'havia donat compte. Vaig que està al futbol. Vale. A veure, ara quin reportatge queda? Encara queda Troncos Cuni, queden 4 partits. Aquest era bo, aquest també va estar bé. El Troncos Cuni, va, el posem. Sí. Son solo una muestra de cientos de personas que han logrado resultados al copiar nuestra nueva fórmula de inversión. Si quieres descubrir más sobre mi nueva fórmula, antes de que se haga viral, te invito a acceder al enlace. Qué bien me cae. Què ha passat aquí? El Troncos Cuni, van estar bé quasi tots, algun més avorrit que l'altre, però Déu-n'hi-do, Per què no s'han... Sí, ara? No, és el Pio... Perquè no s'ha... No sé què li passa. Epa. Ara tinc la bona.
Vale, espera, ara sí. No sé per què no em donava la propera vegada ho faré diferent perquè ja he vist on he tingut el fallo, L'altre día em vaig preparar yo la lista de reproducción. Escucha, ni se te ocurra hacer una tienda online. Y no te digo esto porque quiero o me lo estoy inventando. Llevamos más de 6 años en el mundo de las tiendas online. Y no. Vámonos al partido, vamos a este. Las troncas, los troncos contra Cunitas, Cunisports. Son dos equipos que han comenzado con buenas sensaciones, sobre todo en esos primeros tiempos. Andrea, Juan. Sí, Cunitas es un equipo que juega muy bien los dados. Lo hemos visto ya en esa primera jornada, también lo vimos durante toda la Queen's Cup. Y este primero es un 1 para 1 con portero, con el dado, con el balón que va cayendo de la jaula. Y la suerte que sonríe para las troncas en el arranque de partido será Antonella. Sí. A María, pide en la semiluna, remate, ¡golazo! 3,14-16. Sauco por ella. Teacher Nagel intenta ejercer de vértice, que bien lo hace para Cerdán. ¡Gol! Un moment. Què has dit a la carta? Aquí viene Cerdán, la lleva Cerdán, Tapopi, intenta rematar de cabeza desde el suelo, no puede Cerdán. Hay un golpecito ahí. Pase hacia adelante. Viene Cunitas, Blanca, cross, María, Picorner. Cerdán se acerca, toca con ella, Cerdán, vértice del área, Cerdán, ¡al palo! ¡Qué recurso de Cerdán! Como siempre, Antonella que la manda arriba. Aquí viene Almarros, buena bicicleta Almarros, ¡qué bien cortó Pella! Ojo que aquí viene Cunitas, sola por banda derecha, viene Alberola, centro, Blanca, bloqueó Avis, en el área sigue en remate, bloquea Antonella. Cris Campos pega, la pelota es un vaivén, pi. Sin embargo, se rehace bien Blanca Cross, la deja servida, balón servido por la derecha para Cerdán, Tapopi. Dados, 2. La Spider-Cam ahí quería protagonismo. Monjil lanza un 3. No. Intenta mover a Antonella. La bola para Andrea. Remate. ¡Golazo! ¡Oh! Aguanta muy bien Andrea. La pelota para Antonella. ¡Tapati! Que bien sale tapar. Martínez con el exterior. Pichardo. Antonella. ¡Fuera! Para Gómez. Le gana la espalda. Sigue Gómez. Remata Manu Martín. Ha mellado. Pone el autopase, sigue Gómez, ¡fuera! La tiene Manu Martín. Y aquí, bueno, hoy es el día de las sorpresas de los porteros y las porteras. Y Gómez, la pelota con el conteo regresivo, pertenece a Cunisports. ¡Nico! ¡Manu Martín! Garálvaro ejerciendo de extremo, toque atrás sobre Sorroche, conteo regresivo para sumar uno más. ¡Golazo! 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 Vale, sí, para mí es claro, es penalti, ¿vale? Lo agarra y le impide que remate, ¿vale? Voy a reanudar con penalti. Es penalti para Cunisports, le toma de la mano Ian, de hecho el banquillo de los troncos ni siquiera reclama, Aquí va Nico Pareja. ¡Gol! Sí. Aquí viene Pelas, Aguilar a córner. Esos tiros son dificilísimos a bote pronto. La pelota para Joan Verdú, minuto 36, la colgó Aitor Vives. ¡Palo! ¡Qué remate de Aitor Vives! La falta de Edgar Álvaro. Buen pase, buena entrada y buen remate, Chivi Ferrer. 2. Buena puntería. Quiere show Nacha, Mira, pues vale. Mira cómo lo sabía Nacha. Pareja atrás para no tener tantas piernas en ataque. ¡Gol! Aquí está, ojo que pueden caer en fuera de juego. Edgar Álvaro, tapó Aguilar. La tapó Aguilar, le vuelve a caer Edgar Álvaro, piden fuera de juego. Llega Edgar Álvaro, tapó Aguilar. ¡Tapó Aguilar! ¡Tapó Aguilar! Viene Pelás, abierto Sorroche, Pelás, Aguilar, rebote, Sorroche fuera.
Sorroche, buen recorte, Sorroche, Aguilar. ¿Qué partido está haciendo Aguilar? Sancionado 2 minutos, centro, Joan Inés, Gestí, Verdula robó, ¡gol! ¡Hay partido! ¡Gol! Porteria i no marca, tio, Sí, però el tio xuta, Viene Pelaz, sigue Pelaz con la bola, aquí vienen los troncos, en búsqueda del empate del milagro, centro, Aguilar. Sí, en este caso María pide troncas, lo habéis intentado, no ha podido ser, incluso habías marcado gol, pero bueno, Cunitas han estado impecables hoy. Sí, la verdad es que bueno, han hecho su partido, la verdad es que nosotras tampoco hemos estado muy acertadas arriba y nada, la semana que viene habrá otro partido y a seguir, que esto no ha acabado. Nico, en tu caso, gol, Simeón VP y líderes en solitario. Bueno, la verdad que un partido difícil, las chicas lo hicieron muy bien. Tronco tiene un equipazo, supimos aguantar, aunque al final sufrimos un poco, pero bueno, de esto se trata, de aprender, seguir y bueno, a lo que viene. Enhorabuena chicos y enhorabuena a ti por la victoria, Nico. Maria Pi, una altra portera i Pipí. Pues foto para el recuerdo, mientras vamos a otro momento para el recuerdo con ese Sharpie que María Pi firma en nuestra cámara. Ya tienen abajo a la derecha en sus pantallas Pi, tan sencillo como eso. Un Sharpie sirve para escribir Pi y para ver, Nico se va un poquito más abajo, la firma de Nico Pareja con ese Sharpie para la historia. Hòstia, on juga el Nico Pareja? A Cuni. De Cuni, això, no em sortia el nom ara de Cuni. L'entrenador, que és el Martín Pose, que era molt bon jugador quan jugava a l'Espanyol. Com es diu? Martín Pose. Hòstia, no me'n recordo jo. Era, bueno, un jugador ja de... després de la generació de Nico Pareja. Sí, un gran entrenador. D'aquella època és que no me'n recordo gaire, jo. Del Nico Pareja sí que... Mira que jo he mirat molt, Però tu te'n recordes del Nico Pareja al Sevilla, segurament. No, l'Espanyol, sí, l'Espanyol. Pensa que he tingut sempre la mala sort, t'ho juro, això és verídic. Tinc la mala sort de que els meus millors amics o els meus amics més propers han sigut perincos, tio. Bueno, tothom hem tingut èpoques de males companyies. No, però t'ho dic en sèrio, tio. Els meus amics més íntims són pericos. Com t'ho menges, això, tio? Com pot ser, tio? I jo, tot he de dir que jo he jugat a la penya blanc-blava, quasi tota la vida. Amb l'escut de l'Espanyol, perquè el tenen incorporat. Ha estat un plaer col·laborar en aquest... Tinc una samarreta i la penjaré aquí darrere. Ja, no serà tan xula com aquesta. No, com aquesta no n'hi ha cap de tan xula. No, això, a més, amb el Rollins és algo brutal, Sí, no, brutal, home. Mola. Mute? Mute? Mute tiki-taki? Jo et sento bé? Jo no he tocat res, És que se sent molt fluix, diuen. Se sent molt fluix el tiki-taki. Vale. Un moment. A veure, ara, parla. Això diuen. Està... No, perquè tu m'has... Em tens silenciat. No, jo no he tocat Sí, res. em tens silenciat. No, mira, tinc l'opció de silenciar. Ara sí que t'he silenciat. Ara et torno a activar el sonido. Ara! Bueno, Em tenia silenciat. però jo no ho he fet. Bueno, ja diem, jo crec que això encara té una mica de bugs, perquè fa coses rares, però bueno.
Vale, ara el sentiu bé? Ara sí. No, ara més bé no, vull que se senti perfecte. Vale, doncs què, seguim amb els Gigantes, Ultimate Gigantes, tio. Aquest partit a mi em va tornar boja, em va encantar, tio. Tant de bo fossin així tots. Ho passaria? Ens ho passaríem bomba, tu. Venga, som-hi. Esos cálculos mal, pensando en que tú quieres cobrar un sueldo. A ver, continuem. A ver, ¿qué otro partido hay? Venga. Jeff Bezos. Lo pinchamos. Elon Musk. Mark Zuckerberg. El punxo. En Pancho li va dir pinxos i vols que et punxi. Ayer perdí casi 50.000 euros haciendo una operación de trading. ¿Y sabes lo mejor? Aquesta me jugava, Pío A Noé, como a Liz, como a Mario, como a Gerard. Ya estamos listos y preparados para disfrutar de este partidazo entre Ultimate Móstoles y Gigantes. Partido, Andrea, en el que los dos equipos necesitan la victoria, Y mientras tanto vemos este saludo entre Mireia, que hace un rato estaba precisamente analizando uno de los partidos con nosotros, también Maya, que va a coger estas armas secretas de Spotify. Se apaga en este preciso instante, arranca el partido. ¿Quién alcanzará esa primera pelota? ¿Quién tendrá la primera posesión del encuentro? Pues fíjate. Le deja Dunia la responsabilidad a Luzardo. Dunia encarando, pisa Arias, escora, pierna izquierda. Buena parada. Gran parada por parte de Anatan y es posesión para Gigantas. Chini se equivoca, balón para Mellado, la pisada, el golpeo. ¡Qué paradón! La toca, La toca Anatan con una intervención increíble. Rápida para Alba Mellado, se la lleva por abrasión. Mellado en el mano a mano. ¡Anatan! ¡Anatan, otro mano a mano que salva! Vamos a sacar algo bueno. Vamos, Leandro, dale. Dale, Leandro, ¿qué sacamos? No pica córner, pero que esto lo toca, Sí, joder. Bueno. ¿Lo sabéis? Te coronas, Martín, con un 2, Te coronas. Igual. Dame cosas, Martín, dame cosas. ¡Sí! Arnau con Esther Solà, nadie se la quiere jugar, nadie le quiere pegar. Aparece Per Arnau, el golpeo. ¡Y para adentro! Sí. 5-7. 6-2. Ah, 7 eren? Sí. Sí. Buena, nadie golpea. Luzardo, Sandra, atrás Estelita, otro recorte, golazo. És que jo ho sento molt, però això no puc. Un beso a cada palo. Cuidado, Contreras. ¡Golazo! Aquest, aquí, la pausa que li foten a aquest gol és brutal de l'Estel. Combinar con Nando Quesada. Hay una aclarado, no hay portero. No hay portero y va a ser gol. ¡Gol! Contreras m'encanta, Feliu con Ubón. Entramos en el 5 para 5. Va a entrar Eloy Pizarro. El golpeo, golazo. ¿Pero esto qué es? És que aquell partit va haver un escàndol des del principi. Aquest gol és Carlos Contreras, Nila Yats, que quiere correr. Más de Carlos Contreras. Espinar. ¡Qué golazo! ¡Fútbol también! L'altre dia, per cert, que això és una crítica cap a... Una crítica cap als moderadors del xat de... Yats, el recorte, más de Nil, otro recorte más, sigue Nil que se escora, le pega el gol. Llega un moment que jo vaig escriure, coño, apoyarme a mí, que este ya tiene pasta, i em van manejar. Em van manejar i vaig dir, bueno, fuera. Vaig anul·lar la meva subscripció. Nila Yats de primeras para Nando Quesada, que ya pisa área, al Aquí centro, no hay atrás, se cuela y gol. ¿Qué ha pasado? Se cuela y gol. Perquè un altre vol acabar ahir la jugada i la caga. I aquest va ser... ¿Qué tan impar iremos por allá, Maya? ¿Gol doble? Vale, gol doble para Gigantes. ¿Qué tenemos por aquí, chicos? No, eso la foto ahí. Vale, sanción 2 minutos. ¿A quién sacáis? Las peores cartas. Dale, Marc, ¿qué sacamos? I aquí va ser mala sort perquè el gol va arribar en un moment. Opa, hágale arte. Teníamos aquí a Bea Parra. ¡Opa! 7.
Alberto Bueno tocando nuevamente para Bañuls, el control, el balón atrás, Alberto Bueno caracolea el golpeo, Segovia, el rebote Kylian, Segovia otra vez más de Kylian, ¡gol! 4 de Ultimate Móstoles a por él. Llega Dani Martí, se la queda Contreras, el golpeo. ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada de Víctor Vidal! Reclaman mano al aire, Nando Quesada. Puede buscar el centro, Coro, Alberto Bueno, el golpeo. ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué paradón de José! Es Alberto Bueno en el pase filtrado, va a llegar Sergio Justi, se acabó, se acabó, se acabó, se acaba el partido. Victoria para Gigantes que vence por 5-7 Ultimate Móstoles. Sí, en este caso los dos de Gigantes, Anatán. Primero ha sido Mar Briones, luego María Pide Troncas y ahora tú. Parece que es la jornada de los porteros. Sí, eso parece. Bueno, al final muy contenta por la victoria. Ya se la queríamos dar a los presis y a toda la afición. Y nada, reflejo de trabajo, trabajo y más trabajo. En vuestro caso habla de trabajo y habéis hecho un trabajazo, habéis salido a tope si no le habéis dado opciones a Móstoles. Sí, yo creo que les debíamos una, ¿no?, a las Gigantas. Semana pasada nos dejaron el resultado a favor y nosotros en el lado no estuvimos bien y al final nos dieron la vuelta. Molt bé, molt bé. Quin partidàs, jo el vaig gaudir moltíssim. Molt, molt. Bueno, què més tenim? Queda el Pío, ¿no? Què més tenim? 1K aniquiladores. 1K aniquiladores, exacte. Hòstia, a veure si Gigantes guanya també aquesta setmana i pilla més puntets i vinga, va, tio, que tinc ganes de que guanyin i que estiguin allà davant, saps? Allà dalt i competint. És que estaria bé que estiguessin al Sant Jordi, que per cert, vaya tio, les entrades del Sant Jordi. Perquè la gent que ha comprat les entrades del matí, ara què? Ja. Ara què? Jo volia anar-hi, però al final vaig decidir que jo si volia anar-hi a tota l'event. I això de tenir que comprar les entrades per la primera sessió, haver de sortir, torna a fotre cua, torna a sortir, torna a fotre cua per entrar, no, jo passo. Bé, si em diu que fotrà, doncs si comences a les 10, des de les 10 del matí fins a les tantes. Però era una manera de vendre moltes més entrades i se'ls en va anar la olla. Ja, jo també pensava anar-hi, però no hi aniré. De totes maneres, tampoc la podré veure perquè tenim un compromís familiar i no podré veure la Final Four. Bueno, no la podré veure en directe. O sigui, la veuré en diferit després, no? Però no la podré veure. I si s'ho munten bé, el Sant Jordi pot ser brutal. Pot ser brutal perquè un espectacle indoor és acollonant. Sí, no, això segur. Bueno, vaig a posar el següent. Con BigQuery, las posibilidades son ilimitadas. Brinde a sus datos el tratamiento de BigQuery. Comience hoy. Ja li agafaré el tranquillo, ja. Al 83è programa ja li hauré agafat el tranquillo. Vale, 1K aniquiladores. Sí, Go. ¿Qué nos espera en este 1K aniquiladores, Temo? Yo espero un partido, al menos a priori, de pocos goles, porque son dos equipos que defienden muy bien, pero veremos, espero no tener la razón y que nos ofrezcan un espectáculo de ocasiones y de goles. El supervisor, el comisario Iker. El comisario Iker lo vamos a bautizar. Como le gusta a Iker Casillas apretar a los árbitros, qué barbaridad. Y cae ya la bola de la jaula, será para... A ver, ahora sí. Para Susi, Berta regaló esa primera posesión, no lo gafes. Espero que no. Morote. Balón cruzado para Ismael, contra con el pecho. ¡Ismael! ¡Gol! Gafada histórica. Primer gol d'aniquiladores. Acá por la respuesta, Paula Navas a la derecha del Estal. ¡Centro! ¡Al palo! ¿Al palo o la sacó? ¿O la salvó? No sé qué ha pasado, algo raro. La tiene ahora Mellado. ¡Ojo! Intenta el remate, se perfila. ¡Qué golazo!
UCI para Ismael, este es buena, aquí viene Ismael, recortó Ismael. ¡Tapadón de Judith Jones! ¡Qué paradón! Jacobo de Liencres. No, ya molt nivell. Dame cosas, Jacobo. 3. Bueno, bien, está bien, está bien. Perdona. El 7, ahí está. Me gusta el numerito. Aquesta parada 2, bueno, 3 contra 2, está bien. Baguilien, tapó abajo, muy bien, lo hace Rolón. 1 para 1 de primer nivel, aquí viene Granero, Granero por detrás, Granero, palo, rebote, gol. Y dos defensas. Guillem y Granero, Mario Reyes, Qué ganó la listo, velocidad. qué listo, Viene Mario qué Reyes, listo, no no. falló, aniquiladores. Decidió pisar, saltó Mario Reyes, Plumins con la bola, remate, golazo. ¡Golazo de Plumins! De diferent manera. Granero de zurda, no lo dudes, ¿eh? Aquí va, Marc Granero, Vaya si le disparo, pega. Paul Zapata con el pecho, rebote, palo. Bien, Iván Mateo fuera. Madre mía, madre mía. Pero la parada de Paul Zapata, creo que con el pecho. Bernat, se va, línea de fondo, Bernat, centro, Arnalón. Gil, intentan tocar de primera, Mongil, disparo lejano, fuera. El bar instantáneo de botones, sanción de 2 minutos. Vale. A ver qué tiene el banquillo de 1K. A ver. El nivell de tots és Déu-n'hi-do. ¡Opa! Sí, no hi ha un porter que diguis, hòstia, és dolent aquest porter. Granero. Granero de zurda. ¡Palo! No jugués la Fútbol total, era fútbol champán. Uy, viene Guillem, taquito otra vez, la repite Guillem. Bueno. ¿Cómo está jugando Aniquilador? Adri lo tira, jugadora de Science. 4. Vale. Sí, és que semblava una psicòpata. No la deja lanzar, qué mala es Adri Ruiz. Sí, Lanza el dado. ¡Mira! Bueno, bien. ¡Mira! A pedir de boca, ¿eh? La pelota va a terminar siendo para Mateo, se va al abajo, llega Mario Reyes, Mateo. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Por dos! És veritat, fotia uns crits com la boja. Tira el matemático, Bernat prefirió tocar la última para Espinosa, matemático, ¡gol! Bueno, suposo per donar-li minuts també a l'altre, no? Aquí viene Mario Reyes, vienen Aniquiladores, la pelota por izquierda, Mario Reyes, Arnalón tiene rebote, Alba, despeje de cabeza, Bernat, Arnalón, córner. Saque de Mario buscando a Casi, remate solo. Estaba solo. ¡Solo! Aquí, ¡Ya le fue el balón! Se acabó. ¡Y se acabó! Sí, semi-MVP compartido. Sara, en tu caso, buen trabajo del equipo, gol en lo personal, pero no ha podido ser. Bueno, al final es lo que tiene la competición, es algo conjunto, tanto los chicos como nosotras pues tenemos que intentar hacer nuestra faena y hoy no ha sido el día, pero han trabajado y hemos trabajado hasta el final, pero hay que seguir. Por otro lado está 1K, primera victoria. Sembla que no. No. Molt bé, molt bé. Partit, no? Va ser... I ara el Pio X Buller. Va, el posem ja. Aquest va ser heavy també. El Pio X Buller, que Pio, bueno, no està en el seu millor moment, això ja s'ho sabem. No sé si han dit ja que el Corvo marxa, oi? Sí, ja està, ja ha marxat. Ja ha marxat? S'ha despedit. Sí, però ojo que lo millor ha plegat Holded ara, es però un software de gestión en la nube óptimo para pequeñas empresas, fácil de implementar y a un costo. Representa que ells... Vamos para allá. Sí, gente, soy villano. ¿Qué pasa? Me la pela. No m'estranya. Qué bien me cae Javi, ¿eh? Que reparagués a la Kings. Soy de Coy y del Rayo. Joder, macho. Soy sufridor de cojones, no gano una, tú. Resurgir del Fénix, de un lado de Iván Poc y del otro lado... Qué jodido, tío, que mi vida es una mierda. Sí, pero bueno, lo que estábamos hablando, la plantilla corta, de hecho Nuria vuelve a estar con camiseta de portera y al final pues le cuesta volver a encontrar sensaciones a la hora de jugar a este equipo, que sabemos de la calidad que tiene jugadora por jugadora.
Se apagan las luces, arranca el partido. Aitana que quiere hacerse con esa pelota, también quiere hacerlo el X-Weird Team, pero se la va a quedar Pío, aprovechan el bug. Alex Giró sigue en el mano a mano, la parada. Alex Giró encara, caracolea, la pisada, se aguantando. Alex Giró en el golpeo. Ojo, Ja, va. Aviam, has de mirar que aquests xavals... Sí, pero es una defensa muy contundente y al final pues ahora es ¡Aitana una el cuestión... golpeo, al larguero! ¡Al larguero! Hablando del rey de Roma, golpeo de Aitana Camuñez. que fa ella la Kings. Martina la dejada, neta. ¡Y para adentro! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, Jerez! És un tio amb cap, tio. Jo pensava que seria més alocado i no. No, el xaval sap el que fa i el que diu, Vull dir, que té idea. I quan parla Vulguis o no, aquests No hay xavals... golpeo, abriendo a la derecha no se la para té. Pubil, que le pega. ¡Qué parada! Gran intervención de Carla Muñoz. Peligro. Aguantando Nuria, esperando la llegada de Marc Serracanta. Nuria en el golpeo. ¡Fuera! Pues el 2. Si vamos a referencia el número más bajito. Bueno, el 3. Más 2. Ni para ti ni para mí. Va Espe, el 7. El 7 Espe va. Esperanza va. Perquè, clar, lo de El que quiera que dé show. és una pasta, que també hi ha... Pues ahí está. 4. Menos bueno, 2. No Vale. sirve. Pues no se han hecho caso en Porque nada, es 4 contra 2 y portero. Tocando a la derecha, pues va a llegar el golpeo y la parada. Y la parada de Carla Muñoz. Sigue al suelo que va Jorge Ibáñez, otra pisada más de Ruller Carbó que no se la quiere jugar. Aguantando a Abraham Carbó. ¡Arriba! A sou de l'Ibai. Pablo Beguer ya pisando área en el piquito. Decide pasar a Carbó. Se equivoca en el golpe. Carlos Corvo encarando a Adri Jimeno. Corvo se escola, le pega Capi. El rebote le favorece a Corvo que controla, le persigue Ruller Carbó. Aguanta Corvo, va a ser balón para el X-Weird Team. Carbo que quiere encarar a Corvo. El centro no remata de milagro Pablo Beguer. Centro muy tenso, Lleva desde el minuto 1. Seguro. Pablo Beguer, qué cañito el golpeo y la parada de Jorge Ibáñez. Vaya recorte y vaya regate. Cerror de Víctor, la recuperación de Antoni. Va a tener mano a mano. ¡Oh! ¡Jorge! Bueno, Jorge Ibáñez. Ibáñez que saca una pierna milagrosa. Brutal, ¿A quién sacamos? Sanción 2 minutos para Estaba Carbo. visto. Indiscutible. No, és que no hi ha color perquè te l'enxufa... ¡Upa! ¡Oh! Jorge Ibáñez va cerrando Gabelilla. ¡Gol! És que faltaven 20 segons per arribar. Clar. Sí, ahora sí. El bombo, por favor. Clar, te 4. faltaven 20 segons per... Adelante. Per arribar i va i el tio treure la carta. Mira, como le da el efecto, ¿eh? No es va entendre. 6. No estuvo Bueno, lejos, está bien. No es va entendre. No estuvo lejos de la predicción. Te tiran los shootouts con el exterior. Claro, Te- Victoria para el X-Weird Team. Allá que va el centro, el larguero. En la misma línea, el larguero. Y no va a haber tiempo para más. Pío 0, X-Weird Team 3. En este caso, por parte del femenino, tenemos a Alex Giró, 2 de 2, impecables, estáis en la Kingdom Cup. Bueno, sí, contenta por el resultado y por ver que el trabajo está dando sus frutos y pues nada, a seguir. Por otro lado está la otra cara de la moneda, Pío, 0 victorias en 2 partidos. ¿Qué es lo que falla, Marc? Bueno, de momento no están saliendo bien las cosas y nada, solo queda trabajar y... No el suporto, era un porc. Torrendiós era ell o era Torrenbó? No, Torrendiós és ell. És ell. Torrejón, sí. Bueno, aquest és d'una generació de jugadors de l'Espanyol que millor oblidar-la. Saps què em va passar a mi, tio? Jo quan jugava, quan hi havia el Ronaldinho, l'última temporada, ja els últims partits de la temporada, ja se sabia que ja no jugaria més al Barça, i jo encara no l'havia vist en directe, i era el meu jugador preferit, i ho segueix sent, jo estava enamorada d'ell. I unes amigues que tenen relació amb l'Espanyol i tal, em van convidar a veure l'Espanyol-Barça quan jugava el Ronaldinho. Però ens van cardar, al Tamudito ens en van cardar 3. No. Joder, tio, ara un dia que el veig, la mare que els va parir. Bueno, però almenys vaig poder veure el gauxo. El dia del Tamudazo. Hòstia puta, tio.
Sí. Jo estava allà. Gran tipus, Tamudo, va accepta molt bé les conyes i gran tipus. No m'ho imaginava, quan el vaig conèixer. Em pensava que seria un tio així una mica xulito, però no. I a més és un tio... Bueno, jo vaig riure molt amb ell quan el vaig conèixer. Vam tenir un bon feeling. Un bon feeling. Sí, no? Anem a mirar ja el... No, un moment. Ara la fem, l'última, abans de tancar, vale? Ara anem a mirar com ha quedat la classificació, vale? I, a veure, un momentet. Anem a mirar com ha quedat la classification. Poso això aquí. I ens anem aquí. Doncs per grups. La veieu? Sí, oi? Sí. Sí, aquí, ara. Ha quedat una mica tallada, potser. No, es veu perfecte. Vale. Doncs això. Grup A. Líders a Cuní Esports. Que dius, hòstia, després dels últims partits de la Copa, van aquí líders, amb 6 punts. Troncos amb 3 punts, Gigantes tercers, guai, 3 puntets, Uroca el segueix amb 3 punts també, Aniquiladores també amb 3 punts i els únics que n'han sumat en 2 partits és Ultimate Móstoles. Això pel que fa al grup A. I el grup B, líders Porcinos amb 6 punts, seguits d'Exbuller amb els mateixos punts, 6, tercers el Barrio amb 4 punts, el Rayo amb 2 punts, cinquens Science amb 0 i 600 Pio amb 0 punts. Aquest grup B està més dispar que el grup A, però bueno, tenim els Porcinos i els Buller a dalt, són 2 equipassos. Jo crec que els que estan millors potser podrien posar Science en aquests 3 que estan millors d'aquest grup. Bueno, Science no guanya ni un, Però dic de com juguen i físicament i així. Com se'ls veia, de com se'ls veia potser sí, però bueno. I què tenim? Més partits, els partits que venen, què ve aquesta setmana? Ara aquí fem la nostra porreta. Jornada 3. Vinga, la jornada 3. Attention. Vinga, 1K Ultimate. Sí, però posa la classificació. Tu poses la classificació. Perquè doncs mirarem allà què és el que ens interessa. Vale, un moment, que m'apunto els partits. Vale, després tenim... Vale, els tens tu. Sí. Vale, poso la classificació. Vale. Aquí està. El primer partit és 1K Móstoles, que estan en el grup A, no? Sí. Vale. Aquí el que ens interessa és que guanyi ja 1K i ja queda eliminat totalment Móstoles. O sigui que tu dius que guanya 1K? Jo vull que guanyi 1K. Doncs mira, jo aquí et diré que guanyarà Móstoles. Vale. Apuntau. Per portar-te la contrària. Vale. Science Rayo, Science hauria de guanyar per si no queda ja eliminat, i Rayo, si guanya, es pot fotre a dalt. Jo crec que guanyarà Rayo. Jo vaig amb Science. Vale. Aquí els X-Buller, Porcinos... Aquí està difícil. Aquí està difícil, però acabarà en shootout i guanyarà Porcinos. Hòstia, doncs jo crec
Que guanyaran els Bullers. Mira, el que et digués que juguen molt bé tots dos. Però normal o amb shootout? No, jo crec que guanyaran normal. Amb normal. I ara la bèstia negra de Gigantes, Troncos contra Gigantes. Aquí a mi m'encantaria, aquí ha de guanyar Gigantes, perquè ja tinc ganes de veure els Troncos per darrere de Gigantes, perquè sempre estan allà tocant els nassos. Sí. Doncs els dos diem Gigantes aquí. Aquí els dos Gigantes. Sí, no, Gigantes. M'agradaria un partit com el de la setmana passada, matxacant. Aviam, jo firmo veure un partit com el de la setmana passada. Oh, i tant. Aquí el Barrio Pío... El Barrio Pío... No, aquí jo vull que guanyi Pío. Jo posaré el Barrio perquè tenen una potra que és del Barrio. Sí, però ja se'ls acabarà. I el Cunitas Aniquiladores, aquí ens interessa que guanyi Aniquiladores. Jo crec que guanyarà Aniquiladores. Si guanya Aniquiladores, guanya el 1K, guanya Gigantes, quedarien tots amb 6 punts, menys Troncos, que es quedaria amb 3, i Ultimate ja amb 0. I Ultimate ja quedaria eliminat. Amb la qual cosa, jo con Aniquiladores. Sí, jo també. Llavors tu també, Vale. Doncs ja el tenim. Sí. El 1K Móstoles, tu vols que guanyi Móstoles, jo 1K. Bueno, no és que vulgui, és que jo crec que guanyarà, encara que no m'agradi, penso que guanyarà. És igual, és sinònim. Tu Science, jo Rayo, tu Buller, jo Porcinos per shootout, els dos Gigantes, tu Barrio, jo Pío, i els dos Aniquiladores. Bueno, pot estar guai, sí. Doncs, senyors i senyors, la solució la tenim el diumenge a partir de les 10 de la nit, que ja han acabat els partits, i veurem com Gigantes està segon a la Lliga amb 8 gols a favor, ja, perquè guanyarà 8-0 o 7-0 a Troncos. Serà un pòquer de gols de Nando Quesada i un gol de Segovia des de la seva porteria. Serà. Ja, i després ja me la pelo. Serà brutal. Doncs ja està, ja el tenim, no? Sí. T'ha sortit a dalt un navegador buit? Sí, ara surt, ara marxa. Se ha ido, el navegador se ha ido. I això tindríem... Avui hi ha xup-xup? Sí, no? Avui hi ha d'haver xup-xup. Perquè, com van dir millor per aquesta copa, farien o no farien? Ja. Jo em sembla que no he llegit ni he sentit a ningú que digués que no n'hi havia. Doncs així que... ja tenim... El veurem, perquè ja com no hi ha Sálvame, veurem el xup-xup. Bueno, va, doncs Gigantes juguen a les 7 de la tarda, hem dit, Sí. Després de que el Barça hagi fotut una golejada al Deportivo Alavés, perquè els hi hauran fotut la bronca i sortiran a matar i guanyaran el partit, doncs ens desplaçarem cap al Cupra Park per veure el Troncos Gigantes, on veurem ja amb la inèrcia que portaran el president i tot d'haver cantat molts gols al Barça, cantarem molts gols de Gigantes. Espero que es donin compte que fotin 4 canvis i que no juegue la Lucerdo, però bueno. Bueno. Coses Escolta, i el Barça van jugar? El diumenge a 4:45, em sembla. Bona hora. És que... Per no veure'ls. No, jo... S'ha de veure. No, a 4:45. A 4:45, sí. Jo no ho crec. A 4:45. A primera divisió, sí. I hi ha alguna més a 4:45 que valgui la pena. Bueno, a les 3 hi ha un Liverpool-Brentford, que també ens interessa, i a 2:45
un Chelsea-Manchester City, que és un gran partit. I què més tenim? A 4:45 també juga l'Andorra del Delce, o sigui, ja 2:45 de la tarda juga l'Osca a Espanyol. I no hi ha més partits així que diguis, ui, el diumenge... No, hi ha Mundial Sub-17, això ja és per la nit, i bueno, veurem als partits de la tercera catalana, veurem el Moià, aviam què fa, em sembla que juga contra... Hòstia, ho tenia per aquí, espera't. Em sembla que juga contra un equip que es diu Rius o alguna cosa així, que és molt dolent. Són uns sapastres. Són uns sapastres que no estan ni a la tercera. No, l'Òrrius juga a futbol sala. L'Òrrius juga a futbol de veritat. Futbol de veritat és el futbol sala. Van guanyar la Lliga l'any passat. I han pujat de Lliga i a veure què tal aquest any. Deixeu-se d'hòsties, futbol sala i Kings League no és futbol de veritat. Tots són simulacions. Però què dius, tio? Però què dius? El futbol es va inventar 11 contra 11. Tot el que a vegades són sucedáneos que s'han fet per poder jugar indoor o per poder jugar. Però el futbol... Sí, és veritat. És 11 contra 11. Aviam, hòstia, el Sants va al Camp de l'Horta el diumenge a les 12 amb la Lliga Elite i, hòstia, el que no és que no m'ha sortit aquí que no hi ha Lliga de femení aquesta setmana. Ostres, ni idea. No em diguis. No. Jo ara miraré també les noies d'aquí al costat a veure què... No. Em sembla que no. És que em surt aquí preferente de La Mancha, me la suda, de Múrcia. Pues no. Es veu que no juguen. Oh, espera. Bueno, clar, jo estic mirant... Que estrany. Sí. Ja, però no... Normalment juguen dissabte i diumenge, també, vull dir. Sí, però no hi havia alguna de la Copa Federació, de la Lliga de les Nacions, no? A veure... No ho sé, que estrany, no? Sí. Que no juguin. Sí, dissabte juguen a 2:45. Villarreal-Barça. Villarreal-Barça. I dimarts comença la Champions contra el Benfica. Barça-Benfica. Hosti! Dimarts a les 9, Barça-Benfica. Déu-n'hi-do, no? I atenció, perquè el proper diumenge a les 12 del migdia a l'estadi Johan Cruyff a Barça-Real Madrid. O sigui, tenim una setmana completeta, Ja és veritat. El Villarreal no, però el Benfica compta que està fortet, I ens ve el Madrid i després hem d'anar al camp de l'Eintracht de Frankfurt. A quin? A on? A l'Eintracht de Frankfurt. Un dels equips també fortets. Pensa que ha tingut sort. Dintre de tot, amb el grup de Champions ha sigut diferent. Sí. Ha sigut fàcil, Bueno, doncs res. Tot, no? Sí. La gent que esteu... Tenim 4 mirons, benvinguts, 4 mirons, que esteu mirant el canal de Miriam Hayes i... 4 mirons. Mirones! Tenim 4 mirones que han de dir hola. Sí, això tampoc li pots fer gaire cas, Bueno, jo no li foto... Ara perquè perquè... he aixecat la vista i l'he vist. Però potser posa 4, però n'hi ha més o menys, no ho saps mai. Sí, bueno, és igual. Sí. Al xat ningú diu res, ningú parla. No, que sos sainos. És un tema que els costa. Poco a poco. Clar, és que és un stream monotema, és de la Kings, llavors t'ha d'agradar. Una cosa, clar, avui només, al final només hem pogut sortir pel teu canal perquè jo he hagut de tancar el stream perquè no se sentia.
i no sortia bé, se sentia doble pel meu stream i doncs, bé, ja ho treballarem, però així anem agafant tranquillo. O sigui Sí, això sí. no problema. Avui ha sortit bé. O sigui, dintre de tot ha sortit bé. Ara només falta saber com traspassar-ho cap a l'altre cantó. Sí. És tan fàcil com això, o si no, ara jo agafo, descarrego i pujo el vídeo. No hi ha problema i el foto en els vots. Això no hi ha problema. Aquí s'ha de fer un programa i que mirin per la 1 o per la 2. Sí, ja ho anirem millorant. Ja ho anirem millorant tot. Mica en mica. Mentre, de moment, anem perquè quan sigui l'hora de la veritat, això surti bé. Això surti bé. I nada, si no hi ha res més per part teva... No, hem parlat de la classificació, hem parlat dels partits que venen, hem vist tot, hem comentat així personalment, hem fet important la nostra quiniela i res, hem comentat una mica així, una mica individual, no?, el que ens ha semblat i res, preparats ja pel xup-xup. Sí, ja està... Bueno, cal quedar un parell d'horetes per començar, però això donarà temps a berenar alguna cosa. Això, entre que picoteges alguna cosa i et prepares i tal, ja són les 9 i pico i comença. Exacte. Vaig a tancar això, que és que tenia connectat el WhatsApp a l'ordinador i ara resulta que... S'han despertat uns i estan en una conversa i està sortint cling-clang tota l'estona els missatges. Ara s'han despertat. Ara s'han despertat, però... De la siesta, s'han despertat de la migdiada. Aquests no miren a Twitch. Aquests no miren Twitch. Aquests els tinc que treure el Prime a hòstia, gairebé. Bueno, gent maca, anem a descansar, que també toca, que és final de setmana, i ens veiem divendres que ve al Gol Doble, però bueno, ja sabeu que entre setmana, tiqui-taqui, a les 9 del matí, obra directa, és divertidíssim, parlen de tot, podeu entrar a parlar pel xat, comentar el que vulgueu, us asseguro que els riures estan assegurats, perquè hi ha 4 o 5 personatges que són boníssims. Aviat tindrem multistream. Aviat fotrem... Obrirem Discord, obrirem històries i que parlin i que xerrin. Així descanso jo la llengua, també. Pot ser molt divertit. I jo m'apuntaré, Home, faltaria més. Tens uns personatges molt bons, la veritat. Doncs guapos. Hi ha molta sort amb aquesta comunitat, de les coses com són. La veritat és que sí, són molt maques, és molt sana i només entrem a fer rialles, que al final és el que mola, saps? Jo ja saps que et tinc mentre treballo i se'm passa el matí volant i vaig rient. I el noi que treballa amb mi em diu, de què te ries? Perquè no entén el català. Tu li que entri i veuràs. I jo li vaig explicar el que dius, el que passa, però a ell li va bé perquè també aprèn català sentint-te, saps? Clar. Al final és com s'aprèn un idioma. Al final és com s'aprèn un idioma. M'agrada patrocinar la Generalitat com a diplomàtic. Sí. Conseller d'Exteriors. Eso. Sí, no? Anem a veure si Art de Màlaga o no Art de Màlaga ja. Ei, vinga, va. Jo aquest cap de setmana intentaré fer un stream també jugant a un joc de por, un joc realista. Si ve un amic meu a estar aquí amb mi mentre jugo, perquè jo sola no tinc huevos. Però tampoc pot? Sí, tio. Mira el meu TikTok. Crec que al TikTok he penjat com un tràiler o a l'Insta. Hi ha un vídeo que ho posa. Com es diu el joc? Es diu Don't Scream. No te asustes, en anglès. No pots cridar mentre jugues, perquè el micro ho detecta i game over. Si crides, si t'espantes. Doncs li fots mute. No s'hi val. No s'hi val. Mira-te'l, ja veuràs. Fot lluio. Bueno, senyors, guapíssims, tothom, moltes gràcies a qui estigui per aquí, Carles, a tu, tiqui-taqui, bon cap de setmana, descanseu i gràcies a tothom per estar. I força Barça. Móstoles, i el barri també.
I res, la setmana que ve més. Vinga, va, guapos, ens veiem divendres. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Adéu.